Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, huwa ilahul awwalin wal akhirin, yamhu bifadlihi wa 'azmihi wa hilmihi 'isa'atal mudhnibin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu 'ala wahyihi. Arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Fahadallahu ta'ala bihi minal jahalah wa bassara bihi minad dhalalah wa kaththara bihi ba'dal qillah wa aghna bihi ba'dal 'aila wa alamma bihi ba'dal furqa wa tarakana 'alal mahajjatil baydaa layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Fa salawatu rabbi wa salamuhu 'alayhi wa 'ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa 'ala sahabatihi al-ghurril mayamin wa 'ala azwajihi ummahatil mu'minin wa 'ala man sanna bi sunnatihi
واتبع هديه إلى يوم الفزع الأكبر. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره، واعلموا أن تقوى الله هو خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، واعلموا أن الله تعالى رخص الإفطار للمريض والمسافر في نهار رمضان رحمة بهما. قال الله عز من قائل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فقضاء ما في الذمة من رمضان الماضي واجب وجوبا موسعا وفوريا إذا بقي على رمضان الثاني بقدر ما عليه من أيام رمضان الأول. فلا ينبغي للمسلم كان مريضا أو مسافرا في رمضان الماضي وقد أفطر بسبب مرضه أو سفره أن يأتيه رمضان هذه السنة ولم يقض ما عليه من الدين، لأن ذلك رخصة رخصه الله له بدليل ما ثبت عن حمزة الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، إن بي قوة للصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله عز وجل، من شاء وأخذ منها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ولا يلزمه تتابع أيامه، بل يصوم ما عليه ولو متفرقا من أيام أخر. عباد الله، اعلموا أن عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقضي ما عليها من رمضان في شهر شعبان ولم تقضها فورا عند قدرتها على القضاء. فها أنتم أيها المسلمون في أوائل شهر رجب فقضوا ما عليكم من رمضان الماضي، فلا تفوت دين الله أبدا. ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضي عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دينا ما كنت تقضينه عنها؟ قالت: بلى. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فبادروا إلى قضاء ما عليكم من الصيام. يتي الله سبحانه وتعالى oɗo Allahjo tedduɗo mawnuɗo hanaɗo yettede, waɗuɗo kadi ko jari yettirede. Tawi yettoɓe mo ɓen no mari moƴƴere, o waɗani ɓen ɗon moƴƴere, o waɗani ɓe yettali mo ɓen kadi no wodani ɓe nin señalande darngal. O waɗirali kadi yettugol mo fi ɓeydari makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. O waɗirali kadi ronkoɓe mo yettugo ɓen si tawi woni ɓe yettali mo kadi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ɗuytoto. Bal yettugol ngol ko moƴƴere wonande yettowo on. Déjà kanko tigi taw o yettino hoore makko, ɗum ɗon yoni. Kanko tun ko o yetti hoore makko ko yoni hato jina e ɓeydugol. Si o ɗaɓɓiri tagore nde yo ɓe yettumo, ko fi yoɓe heɓa moƴƴere makko nde ñalande darngal. En toriki Allah subhanahu wa ta'ala waɗa yettoɓe mo. Ko waɗi heewi e suuraji alqur'ana ko ɗi fuɗɗori ko yettugol Allah subhanahu wa ta'ala. No jeeya e majji sumore wiyetende nene alqur'ana nden ko nde fuɗɗori ko yettugol Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yettore nden fof wodani Allah, kono Allah subhanahu wa ta'ala o précise piiji ɗin ko waɗi no woodi woɓɓe goo wiwɓe goɗɗum goo ɓe wi ko ɗum woni Allah, ɓe suɓi ɗum ɗon ɓe wi ko ɗum ɗon woni Allah on. Joni noon ka wi alhamdulillahi ɗon ka wino yettorde nden fof wodani Allah si o hattuno ɗon
no gasa ɓen ɗon kadi sikkayno ko moɓe wi ko Allah maɓɓe on ko o wi'a kono o précise o wi rabbil alamina ko jeyɗo tagore nden on déjà ɓen ɗon no andi ɓen ɓe wi ko Allah ɓe jeeya tagore ɗon ɓe andi wona ɓe yetta ɗo alhamdulillahi alladi khalaqa as-samawati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun yettor nden fo wodani Allah kono ko Allah hombo ko taguɗo leydi ndin tagi kammu ngun waɗi annora on e niɓe on ko on yetta ɗon alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwaja yettorde wodani Allah Allah hombo jippinɗo e dow jiyaɗo makko on deftere nden deftere jippinde nden ko nden ɓay wiwɓe goɗɗungo ko Allah ɗen pellet ɓen ɓe wi ko Allah goɗɗum jippinaka e maɓɓe jon noon si innama yettorde wodani Allah ko jippinɗo deftere muɗum nden e dow jiyaɗo makko on alhamdulillahi fatiri samawati wal ard yettorde nden fo wodani Allah Allah hombo fuɗɗuɗo leydi ndin e kammu ngun on ja'ilil malaikati uli ajnihatan mathna wa thulatha wa ruba waɗɗo malaika ɓen jomiraɓe gabu tanji woɓɓe no mari ɗiɗi woɓɓe no mari tati woɓɓe no mari nayi haka Allah subhanahu wa ta'ala eɓɓi o idan ɗum ɗo yoni yettore Allah subhanahu wa ta'ala hattali ɗo kadi ko suusi ronkugol yettugol Allah subhanahu wa ta'ala o ko bani adama tun e jinna darten ayaje qur'ana ɗen qur'ana wi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura o wi ala hay e hunde wa in min shay'in ala hay e hunde ko taga konko waɗaka hoore leydi ɗo si a yii ñukun Allah subhanahu wa ta'ala wi kunno yettudemo sa yi leggal ngal no yettude Allah subhanahu wa ta'ala siko hayre no yettude Allah subhanahu wa ta'ala tippude ko wa in min shay'in ala hay e hunde illa yusabbihu bihamdihi si wona hino subon hinade fi yettugol Allah subhanahu wa ta'ala ko wontu walakin la tafqahuna tasbihahum on nanata ko ɗum woni yettude Allah subhanahu wa ta'ala ko idan musidɓe julɓe tedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala o waɗiri yettugol mongol fiyo en ɓeydi to moƴƴere ko nafoore meɗen enen wa id ta'addana rabbukum la in shakartum la azidannakum andutuma nde joomi maɗa humputuno nde o ewnuno nde o holluno wondema si o wi tun Allah a jarama mi ɓeydanay on o wi so wi tun Allah jarama kanko Allah subhanahu wa ta'ala o fodi o ɓeydanay en kono noon wala in kafartum si tawi woni on dulli o wi inna azabi la shadide haray ande letti Allah subhanahu wa ta'ala ɗen ko sattuɗe koɗum waɗi kala ka tumbodirɗen ko fuɗɗorten ko jarnugol oɗo Allahjo subhanahu wa ta'ala hanaɗo jarnede waɗuɗo kadi ko jarnire waɗɗo kadi tawi jarnuɓe wen mari moƴƴere en seeditika wondema ala reweteɗo e hoore gonga tawa dewal ngal nafay rewɗo on si wona oɗo Allah subhanahu wa ta'ala kala ko rewa tawi wona oɗo nafata dewal ngal nafata amma noon oɗo Allahjo kala rewɗo oɗo dewal ngal wonay nafowomo ka hoore leydi ɗo ngol wonanoyaymo kadi ndaygu ngal wonanoyaymo ampulji torsoji ko yonnanomo ha hewtinemo kadi moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala en toniki Allah subhanahu wa ta'ala waɗen e jeeyaɓe e hewtoɓe moƴƴere Allah nde oɗo noon Allahjo sifitorɗo ɗiɗo sifaji anden ko kanko woni reweteɗo adinoɓe arde ɓen gilandema tagore nde wallinaka hoore leydi ɗo ande Allahjo reweteɗo tawa dewal ngal nafay heɓaki si wona on ɗon Allahjo anden kadi wondema ha ñande dargal ngal dari si tawi dewal ngal areway Allah subhanahu wa ta'ala o nafama ngal nafama ko ya rew oɗo Allahjo subhanahu wa ta'ala himo monta noon o itta o heefa o itta immorde e muñal makko ngal e yurmede makko nden e mangural makko ngal bonnireji wonɓe e faljude ɓen faljereji wonɓe e faljude ɗen kono condition on ko so ɓe tuubi ɓe rottike Allah subhanahu wa ta'ala en seeditike wondema oɗo muhammadun sallllahu alayhi wa sallama ko jiyaɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko o nelaɗo makko kadi ko o suɓaɗo makko kadi e tagore makko nden ko waɗi wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar joomi maɗa an taga ha o gayna ko faala tagude kon ɓaawo nde o tagi kadi o suɓo wa rabbuka yahluqu ma yasha joomi ma no taga ko faala o suɓo kadi ko ɗum waɗi e ko Allah subhanahu wa ta'ala tegi ka hoore leydi ɗo kon fop ko honɗum o suɓi ko ɓiɓɓe adama ɓen ko ɓeɗo ɓuuri jonde teddungal ka hoore leydi ɗo qur'ana kirritiɗo wala kad karramna bani adam min teddini ɓiɗɗo adama o wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila e ɓeɗo ɓiɓɓe adama kadi Allah subhanahu wa ta'ala ɓay o teddiniɓe o fonnaliɓe kadi o ɓurdindinni ɓe o suɓi e ɓiɓɓe adama ɓen o waɗi woɓɓe ko annabaɓe
heɓuɓe martaba yagal wonɓe ko annaba ɓen ɓen ɗon no ɓuri ɓe wonali annabaɓen teddungal e ɓen annabaɓe kadi o fonnali ɓe o sorti e ɓen annabaɓe kadi woɓɓe tawi koɓe nabi koɓe mursal koɓe annabaɓe kono kadi koɓe nelaɓe yoɓe yettin kadi ɓen ɗon kadi no ɓuri heɓuɓe martaba teddungal tawa ɓe heeɓi annabayagal ngal kono ɓe wonali kamɓe koɓe nelaɓe mana ɓe nelaka yoɓe yettin ɓen ɗon kadi haɓe ɓuri ɓen ɗon teddude e ɓen ɗon annabaɓe kadi nelaɓe Allah subhanahu wa taala ɓurdindinniɓe kadi qur'ana seedeti tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat wa atayna Isa bna maryama albayinat Allah subhanahu wa taala wi ɓeɗo nulaɓe min ɓurni woɓɓe e hoore woɓɓe tilka rusulu ɓeɗo nelaɓe faddalna ba'dahum ala ba'd min ɓurni woɓɓe e hoore woɓɓe ɓe fof ɓe fotata ko waɗi minhum man kallama Allahu hino e maɓɓe ɓe Allah subhanahu wa taala yewtidi heɓuɓe teddungal ha yewtudugol e Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala o wi wa atayna Isa bna maryama albayinat o okkimo ɗiɗo ɓanganduyeji e ɓeɗo annabaɓe kadi ɓurdindinaɓe e ɓeɗo fof kadi Allah subhanahu wa taala ɓurni nelaɗo meɗen on sallllahu alayhi wa sallama o okkori ɓe fof o ɓurdindinni fof kono o ɓurni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama o waɗi o okkorimo ha kanko tigui o haawi o yi inna fadlahu kana alayka kabira an komin okkorma kon no ɗuuɗi ya Muhammad idan oɗo himo jogii martaba e hoore dendanagal annabaɓe Allah ɓen fof mo jogii teddungal ngal o hertori mofte makko ɗen kadi noon no kanko o ɓuri dendanagal annabaɓe ɓen fof noon mofte makko gomɗinɓe mo ɓen kadi hiɓe mari martaba ɓuri dendanagal moftaji yawtoɗɗinɗi fof majji ko ɗum waɗi ari e asarji wondema woodino e annabaɓe Allah heɓunoɓe teddungal Allah subhanahu wa taala teddinirno tawata si innama hande kaari heɓingal teddungal ɗo fewnode ñande haɗay ko ha ɗon hatti ala ka feƴƴe ɗon ko waɗi si tawi joni en ari ɗo hande innama ɗo hande ko min e président de la république on ko minen weetidi ko minen ñallidi so ndirde goɗɗo hewtinna ko hiwɗo kanko e député on kanko e chef quartier on ɗo kamɓe ñallidi wona nokku gotu yi o ton mais martabaji ɗi wona ɗi gotum donc ɓe heɓi teddungal molanagal yewtugol Allah subhanahu annabi Musa alayhi salam ɓay Allah subhanahu wa taala okkimo defte ɗen Allah subhanahu wa taala wi wa katabna lahu fi l alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay min windani nder ton kala hunde kala waaju min fensiti haalaɓe hay hunde ala ko heddi min okkimo ɗum ɗon kono o ndaroy ka defte ton tawi no windi ton moƴƴereji ɓay tan min on no raɓɓiɗi tawi moƴƴereji no windi ton o ndaari ɗi o tori Allah subhanahu wa taala yo Allah ƴettuɗin ɗo moƴƴereji okka mofte makko ɗen kanko annabi Musa alayhi salam Allah subhanahu wa taala yeetimo ko ayo Musa nden moƴƴere nde yiwɗa no windi ɗo wondema mofte goo aroyoɓe heɓa nden moƴƴere ko mofte jeyaɗo e annabajo am ɓurɗo teddude o Muhammadun sallllahu alayhi wa sallama tuma kala o jangi o yii moƴƴere o toro yo Allah neɗɗo moƴƴere e mofte makko ɗen o gerdi noon ha kanko tigi ɓay woni kala ko landi Allah subhanahu wa taala Allah no wiɗemo ko mofte nelaɗe ɗen sallah sallam woni ko jeeyi ɗum o wii ko ayyo Allah min kadi mi tori kema waɗan jeyaɗo e mofte on ɗon annabajo maɗo ɓurɗo teddude Allah subhanahu wa taala mo qala ya Musa inni stafaytuka ala nnasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataytuka wa kun min ashakirin koye Musa min mi suɓikema mi suɓorima nele an ɗen e konnguɗi an ɗin komi jonnuma kon jogo ha satta ken ta ɗaɓɓu goɗɗum ngo mi suɓorima ɗum ɗon jeye yettoɓe Allah subhanahu wa taala ɗo si wiɗen mofte annabajo oɗo ɗe enen tawa ɗon e muɗum si en jaɓi taɓutude e hoore ko Allah subhanahu wa taala longinnomo o yettini e meɗen kon ñalande dargal dendanagal moftaji ɗin fof haray ko enen ɓuuri teddude waɗi annabaɓen fof mo be immoto ko gaburu muɗum no wiya a nafsi nafsi jama on fof mo be immo no wiya nafsi nafsi hoore an ndaren nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe yurmede maɓɓe nden ko honɓe maaki kamɓe ɓe immoto ɓe inna ummati ummati mofte an ɗen jama an on ɗum ɗo ko teddungal wonande mofte ɗen ko sabuɗi fof qur'ana hawtiti wi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin min neliralima si wona sabu yurmede wonande ɗeɗo mofte ko nde Allah falano e yurminde Allah faala moƴƴade e meɗen o neli e meɗen Muhammadun sallllahu alayhi wa sallama qur'ana irriti ɗum nokkeli heewde ko wi laqad manna Allahu ala almuminin Allah moƴƴike gomɗiɓe ɓen honde tuma noon
o moƴƴi e gomɗimɓe ɓen tumande o wanno lamɓe e taalibaɓe e karamakoɓe e ɗum ɗo o id ba'atha fihim rasulan min anfusihim ko nde o nelno e maɓɓe nelaɗo jeyaɗo e maɓɓe tawi ko honɗum woni mission makko on ko yatlu alayhim ayatihi himo janga e dow maɓɓe ayaji Allah subhanahu wa ta'ala ɗen wa yuzakkihim himo laɓɓina ɓe immata piiji bonɗi ɗiɓe wonno e muɗum sen calculi ɗawoɗo seeɗa hari ko honɗo tagore nde wurirno immarde may haasondirgol ha e raɗodirgol e lampodirgol e añidirgol ko ɗum wonno golle tagore nden ko fewno ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ari wa yuzakkihim himo laɓɓina ɓe ɗum wa yuallimuhumul kitaba himo jannaɓe alqur'ana on wal hikmata e sunna on Allah dal wa in kanu min qabl enele hari ɓe laatike arugol oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama la fi dalalin mubin ɗo woni e majjere ɓangude en tori Allah subhanahu wa ta'ala Allah ɓeydan o jam e kisiye kanko e sahabaɓe makko tedduɓe dariɓe ƴetti wonkiji muɗum e jawle muɗum yeeyi ha Allah wi soodi inna allaha ashtara min almuminin Allah soodi immorde ma e gomɗinɓe ɓen amwalahum anfusahum wa amwalahum jawle maɓɓe ɗen e wonkiji maɓɓe ɗin Allah soodi ɗum ɗon o sooditiri ɗum ɗon honɗum bi anna lahumul janna wonde man o wonani ɓe aljanna ko fi hon ɗum noon Allah jonnirta ɓe on aljanna ɗum ko fi on Allah soodiri ɗum o jonni ɓe aljanna on yuqatiluna fi sabilillah ɓe haɓude fi dina Allah kay yo ɓanto hiɓe wakkili ɓe haɓirde ɗaɓɓugol gandal hiɓe haɓirde fiyo dina kam ɓanto finansugol dina kam fiyo ka yaaru yeeso yuqatiluna fi sabilillah hiɓe haɓirde fi dina Allah kay yo ɓanto sagu wakkilagol rewa Allah subhanahu wa ta'ala wa fi qitalihim fayaqtuluna wa yuqtaluna e nder noon ko ɓe woni e warde kon na kamɓe tu woni e warde kamɓe kadi hiɓe warede kono ɓe ala e yiltitade Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗo so wi o sooditi jawle maɓɓe ɗen e wonkiji maɓɓe ɗin ko fi honɗum ɗiɗo sattindeji fof hiɓe haɓude hiɓe haɓede kono ɓe yiltitaki Allah dali wa'dan alayhi haqqa ɗum ɗo ko fodare fawinde Allah subhanahu wa ta'ala ko gongare kadi fit tawrati ɗum no windi ka tawrata wondema Allah soodi wonkiji gomɗinɓe ɓen e jawle maɓɓe ɗen no windi ka alqur'ana wal injil ɗum no windi ka tawrata wal injil no windi kadi ka injil wal qur'an no windi kadi kangal alqur'an Allah wi kallantogol wa man awfa bi ahdihi min Allah ko hombo wawi hunnude ahadi ha o hewto Allah subhanahu wa ta'ala on ɗon o ala Allah dali fastabshiru ayyuhal mu'minun weltore kono yo gomɗinɓe fastabshiru weltore bi bay'ikum alladhi bay'atum bihi njula yagal ngal njulondirɗon Allah subhanahu wa ta'ala ngal ƴettugol jawle mon ɗen okka Allah ƴetta wonkiji mon ɗin okka Allah weltore ngal ɗon njula yagal ngal njurniɗon Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi no wa dhalika huwa al-fawzul azim ko ngal ɗo woni ɓural mawnugal ngal kono e jiyaɓe Allah subhanahu wa ta'ala hulen Allah subhanahu wa ta'ala khutba meɗen arɗo wo ko ɓe fuɗɗoranten koyen hulu Allah ko fi honɗum ko par ce que ngol ɗo kurol Allah ko ngol ɗo woni asas mana daƴƴe diina meɗen kam fof ko kulol Allah ngol watta ha neɗɗon tawa o waɗirta yingo ko kulol Allah ngol watta neɗɗon ha tawa o ƴetta yo okka fi dina Allah subhanahu wa ta'ala ko kulol Allah ngol watta ha tawa o yahay ka juulirde o juuleya o immata jemma o juula o janga alqur'ana o waɗay azkar no fof ko kulol Allah subhanahu wa ta'ala ngol ko ɗum waɗi ko ngol ɗo woni asas diina meɗen kan taw si goɗɗo woni julɗo heɓali ko wiyete kulol Allah kon haray ha joni no mankanimo hulen Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi noon dendanagal ko yooɓa kon fof kala ka wonɗa siko ɗo siko nokku goo siko ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri moƴƴude e njoɓar ndin ko kulol Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi si goɗɗo hewti Madina kamen ɗo o ardi e complewi labangi o ardi e 500 000 andi o ardi e conci o ardi e mbuuɗi kono tawi o addorali kulol Allah subhanahu wa ta'ala o yahayɗa joni o sikka no weddita o inna yo ƴettu no ɓeenugol makko tun goɗɗo fettato ɓe inna e gujjo ɓe nangamo ɓe piyamo ɓe seeka dolokingin fof o ƴette ɗon kadi o nawre ka kaso ko fi honɗum o addorano kulol Allah subhanahu wa ta'ala ngol ko waɗi kulol Allah ngol ko ngol ɗon ɓuri moƴƴude e njoɓari ko jiyaɗo Allah subhanahu wa ta'ala o yoɓoto kon fof hulen Allah subhanahu wa ta'ala huliren noon Allah ɗoftagol mo waɗa yamiroji makko ɗe o woni en e yamirde ɗin tuuɓen ruttoɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala o ittanen andeji meɗen ɗin ya ayyuhalladhina amanu tuubu ila Allahi tawbatan nasuha he kono yo gomɗinɓe tuube ruttoɗon ka Allah subhanahu wa ta'ala tuubu wiyeta kadi ko laaɓuɗo pos si o waɗi ɗum asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al anhar mata yawma la yukhzi Allahu an-nabi walladhina amanu ma'a nuruhum yas'a bayna aydihim ila akhir al ayat si en tuubi tun e ruttika ka Allah subhanahu wa ta'ala ɗi moƴƴereji makko ɗi o yewti yeeso ɗo fof e wono yay heɓoyoɓe ɗi en toriki Allah subhanahu wa ta'ala waɗi en tuuɓe ruttika Allah subhanahu wa ta'ala
tuuɓe ruttoɗen ka Allah jokken ko Allah subahana taala jippini e hoore meɗen kon ko o jippini e meɗen kon ko honɗum o jippini e hoore meɗen ko nde ɗo deftere makko teddunde nde Allah wi law anzalna hada alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah. ayi ay fello ngon Allah da si tawno hande alqur'anare jippinande e meɗen ɗo sinde jippinano e hoore fello ko fello ngon janɗi wo ko ngon janɗi ayi ay no fello ngon hino huli ha ngo munƴiti ka hulugol Allah subhanahu wa ta'ala ko sabu ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi ɓe wiɗen ka khutba en jokku ko jippina e meɗen kon ko iwri ka joomi meɗen kon ko ɗum jokketen ko jippina e meɗen ko iwri ka joomi meɗen ko ande wondema Allah subhanahu wa ta'ala o newinani en kaɗo diina meɗen o farlali goɗɗo ka nder diina ga ko wiyete sattende ma jaala allahu alaykum fi ddini min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala waɗanali on ka ndir diina moɗon ton ɓittende piiji ɗin fo himo newinani en hay hunde ala ko Allah farli en taw goɗɗo ndara innano waɗugol ɗum ɗo ko ɓittende ɗum ɗo goɗɗo wawata ɗum ɗo ala nder ton ala ka nder diina ton diina kan Allah subhanahu wa ta'ala waɗani en newende nder ton no jeeya e newende nde Allah subhanahu wa ta'ala waɗani en o ɗo huntagol wonande nawnuɗo on ma o ɗo wonɗo e setade e nder suumaye on hiɗen andi mo tewike pas ñaami ñallal suumaye ko alda e ngan to hay fus si o hoori adna on fof wata yoɓude ngal ɗo ñallal mo nden ɗo moƴƴere o wata heɓutude heɓotonde waɗon nden kono oɗo neɗɗo hooruɗo e oɗo neɗɗo wonɗo e setade ko fi honɗum oɗo neɗɗo nawnuɗo e oɗo neɗɗo wonɗo e setade ko fi honɗum nawnuɗo on no wondi e musendi no wondi e sattede wonɗo e setade on ɗen andi nesalama yeetike wondema sete yagal ko geɓal immordema e geɓe lette ko taƴere immordema e taƴe lette setagol no muusi ha feƴƴiti wannela Allah subhanahu wa ta'ala ɓay ko yurmeteɗo o ɓittinanali en ka diina meɗen o newinani wonɗo e voyage ude himo newnana taƴugol si tawi honi himo yiɗi o newnani wonande horuɗo on himo wawi taƴude so tawi woni o taqanaka hoora kan e korka kan e nder ñallal suumaye ngal Allah noon ko waɗir ɗum ɗo ko rahmatan bihima ko yurmingol ɓe kamɓe ɗiɗo ɓay ko ɗum o addirno nelaɗo on wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin min neliralima si wona saabu yurmede wonande tagore nden donc Allah nelirta nelaɗo on saabu yurmede nden si wona o yañña yurmede makko nden e nde ɗo tagore makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum Allah wi ka suratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala wi kala e moɗon laatiɗo hino nawni ma himo e sete yagal yo konti immorde ma e ñalaɗi goo ɗin ɗon mo wawi ñamude kono noon o kontaɗi na yo ñamu tun kadi hara o kontali o andi ko ɗi jelu Allah noon ko waɗiri ɗum ko himo falana on newende o falaka sattinande on Allah subhanahu wa ta'ala wi'iri yon kontu ko fi yon timmin kontore nde o wi yon horu nden siko balɗe nogay e jeenayi lewru ndun ardi ko yeɗe timmutis si tawi ko balɗe capantati ko yeɗe timmutis si a hoori sappo e jeenayi ko ya anduɗa ñawli siko capantati ndu arɗa ñawli sappo e goo ko ya horuɗen sappo e goo ɗon fiya timmin kontore nde Allah subhanahu wa ta'ala wi nde anden noon yoɓugol nde ɗo ñamande wonde hakkunde ɓen e Allah subhanahu wa ta'ala mana ɗey ɗo ñalɗi ñamaɗi e nduɗo lewru yawtundu ɗum ɗon ko waɗɗi ɗum waɗɗande kadi kono ko yanñade nde sattinanaka hay goto par ce que suumaye sina hara a nawnu ma a woni e setade a newnanaka taƴugol mana kuɓɓidirgol korka kan hoora hande acca janggo amma noon ko ñawlinoɗa kon siɗa faala siko balɗe sappo e goo ñawlinoɗa hitande nden ko lebbi sappo e ɗiɗi mari ko suumaye a wata yoɓude wiya sappo e goo lewru kala yoɓa wotere Allah subhanahu wa ta'ala o sattinali ɗum ɗon kono wawiɗa yoɓirde wo haray ko noon o newiniyamma ya yoɓan ko ɗaɗi yoɓugol ngol koko waɗɗi kono waɗɗande nden kadi nde faaɗinaka kono noon ko wonande neɗɗo tawɗo ñalaɗe ɗe o ñawli ɗen hiɗe ɓuuri ko heddi hakkude ɗon e suumayeru aroyoru ndun si tawi woni an a ñawlike balɗe sappo e jowi a woni ha ñande sappo e joyi suumaye e sabbordu suumaye arti tawi ɗa ñawli balɗe sappo e joyi a yoɓali sappo e joyi ɗe ñawlinoɗa ɗen hande kadi an on jokkidirgol ñalaɗen ko farilla e dow maɗa ko waɗi noon hananama sellantama ka ñawloɗa suumaye welsindoɗa ha suumaye artoyowo ɗon on ara hara yoɓali korka ka ñawriɗa kan l'islamu jaɓa ɗum ɗon newna ɗum ɗon si tawi tu wona nganto wonnongo e maɗa ngongo iwi haray hande kadi ko ya yoɓu ñalaɗe suumaye ɗe Allah subhanahu wa ta'ala newnannoma ya ñawlo ɗen jonnon oɗo neɗɗo huntorɗo saabu nawnare makko nden ma sete yagal makko ngal wiɗen sellantamo ka o jottoda e ɗen ñalaɗe o ñawlinoɗon ha suumayeru aroyoru ndun artoya tawa o yoɓal ɗen ɗon ñalaɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama joni noon wiɗen neɗɗo nawnuɗon himo newnana taƴugol neɗɗo wonɗo e setade on kadi himo newnana taƴugol e nder korka makko kan joni noon
ene taƴugol korka kanka sete yagal ɗum ɗon haray e angal horu gongol ko honɗum ɓuri moƴƴude sahabajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama goto arno landiɓe o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama min dey haray miɗo taƙana horu gongol hara miɗo setade ene simi hoori haray bakkatu no fawilan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki taƴugol korka kan ko newinande immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala mo ƴetti ɗum ɗon o jogitike mana mo taƴi korka kan e sete yagal makko ngal hino moƴƴi kono noon si o wawi horugol ngol kadi haray bakkatu fawakimo mana na forcément sita setade ko ya taƴi korka kan hiɗa suɓindina siɗa wawi horude nelaɗo maki fa hasan haray no moƴƴi afan sida tawi ko taƴugol ngol ɓuranma e hoore ɗa wawi horude taƴu nela sallam maki fa hasan no moƴƴi si tawi le an a suɓike horugol ngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki haray si tawi woni a hoori haray bakkatu farlakima ko woni tuy yoɓugol ngol wona ya welsido ha sumayeru aroyoru ndum arta hara yoɓaali dalil meɗen wiugol joni on tigi no wawi taƴidirde yoɓugol ngol ma on tigi no wawi nettinde yoɓugol ngol fillama e hadis wondeman sonnaji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jeeyaɗo e sonnaji maɓɓe ɓurɗo teddude o ñawlotono e nder suumaye on ko sonnajo heɓata ko woni saabu ha ñawlo kon e nder suumaye si o heeɓi ɗum o ñawlotono kono si suumaye maayi o hittintano yoɓugol ngol imma o yoɓirayno seeɗa seeɗa ɓe addi ka hadis ɗo ɓe wi wondema ko e sabbordu suumaye o yoɓayno ko o ñawli kon joni noon oɗon neɗɗo ñawliɗo kadi suumaye mayde nden heɓimo tawi woni o yoɓaali ko o ñawli kon ko honɗum ɓaawo ɓe waɗɗi ɓe duwaɓe kippude alhaaliji makko ɗin hadise nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama mo sonnajo arno landi ɓe wi nelaɗo min dey yumma an feƴƴini kono hiɓe ñawli lewru suumayendu yoɓaka o inni ene nelaɗo law wawi yoɓude ɗum nelaɗo sa sallam ɓe maaki wondema ene yeeto lan si tawi biro maɗa ma ɗum on mo wiɗa no ñawli si tawi hara mo ñawlino jawdi goɗɗo goo si tawi woni o feƴƴini yoɓugol ɗum no waɗɗi e ma ka waɗɗaki o wi no waɗɗi nelaɗo sallam maaki awa ñamande Allah nden ko nden ɓuuri handude e yoɓede kala tawɗo siɗɗo muɗum mo gasanta yoɓangol ñamande hino feƴƴini tawa hino ñawlino suumaye haray on ɗon ko yo yoɓan on ɗon suumaye on surtout noon ɓayi ɗen andi si on tigi feƴƴini nden ñande goɗɗo ara wiya min mi ƴetti garanti ko o ñawli kon haray ya andu ɗum ɗo hino tawa e garanti ji ɗi ƴettuɗa ɗin haray siɗa wawi ko ya yoɓu so tawi an ka tigi a takanaka horugol ngol Allah subahana taala newni kadi haray ettugol ngol aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يتي الله سبحانه وتعالى جيدو هفتو في بيدو يمد مؤيبه jaggutugol ngol alana si wona e toñoɓe ɓen battane moƴƴe ɗen kadi heɓatade si wona huloɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓe en seeditike wondema ala reweteɗo e hoore gonga si wona oɗo Allahjo heftuɗo fi a fiyake yimɓe moƴƴuɓe ɓen kanko tun kadi o maraka fi diɗɗo e seeditike wondema Muhammadun sallllahu alayhi wa sallama ko jiyaɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko nelaɗo makko nelinaɗo kadi yurmede wonande nde ɗo tagore jiyaɓe Allah subhanahu wa ta'ala wiɗen Allah subhanahu wa ta'ala ko neliri oɗo annabajo ko yurmede wonande nde ɗo tagore o neli oɗo annabajo meɗe wona wirɗen noon qur'ana seedtike ɗum wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin joni noon Allah subhanahu wa ta'ala nde ɗo yurmede nde o neliri oɗo annabajo ñande o tagi nde ɗo yurmede ko yurmedeji temedere o tagi o ƴetti yurmede hun gotum pet e ɗi yurmedeji makko temedere o jippinani tagore nden kala ko yimɓe woni e yurmodirde ɗo yurmede ko nelaɗo jogani o mofta umma on kon fop e tagore nden ko jogodirani yurmede nden kon fop anden ko ku yurmede hun gotum kon Allah subhanahu wa ta'ala addani tagore nden ɗo o ƴetti 99 ɗum ɗon o jogiti ka makko ton kanko Allah subhanahu wa ta'ala o préparen ɗum ɗo yimɓe natoyoɓe aljanna ɓen ɓe wi wondema si tawno hara kefeero o yi'uno immordema e yurmede heddinde ka Allah nden ton mawnugol mayre on si o yi'uno ɗum ɗon o andi o taƴotano ko natugol aljanna wona noon kadi neɗɗo gomɗinɗo on kadi si tawno hara o yi'ayno immorde ma e façon ji lette ko Allah subhanahu wa ta'ala
hebilani jiyaɓe makko yedduɓe mo ɓen ɓay wonɓe ka hoore leydi ɗo ɓen fof ko jiyaɓe Allah ko maccuɓe Allah ko ɗum ɓe addira ko fiiɓe woni maccuɓe Allah subhanahu wa ta'ala jonnon ko jaɓuɗo maccal ngaku ko Allah subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓirimo kon e saliɗo ɓeɗo noon jaɓuɓe si ɓe yiwno ko Allah subhanahu wa ta'ala préparani ɓeɗo jiyaɓe makko saliɓe jaɓugol ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i kon ɓe taƴotono ɓe hunayno ha tawi ɓe heɓɓi taƴagol yurmede Allah subhanahu wa ta'ala nden saabu mawnugol lette ɗen eko woni nder to ko musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki yurmine onon kadi yurmine ɗon wonu neɗɗo yurmeteɗo sa woni neɗɗo yurmeteɗo Allah subhanahu wa ta'ala yurminte yaafodire yaafe wona yimɓe yaafotoɓe nelaɗo maki si o waɗi ɗum Allah subhanahu wa ta'ala yaafanton onon kadi an hiɗa bonni Allah dongal goɗɗo no bonnuma aɗa wi acca nan a wi min siɗan accata Allah accan si Allah kadi wi'i awa ko bonnuɗama kon kan kadi o accata nelaɗo maki yaafodire si tawi woni o yaafodiri Allah subhanahu wa ta'ala kañum kadi yaafanto on siɗɗo ma julɗo no waɗama ɗo bonnere yaafanoɗamo bonnere makko nen tawa ɗa wawnomo sokoyde maɗa wawnomo wadde goɗɗum ngo acciranamo saabu Allah muñoranamo fi Allah subhanahu wa ta'ala o montanama bakkatuji maɗa o ɓantanama darjaji tawa ko naɓayɗi makka aljanna makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo maki yurmodire yaafodire so yaafodiri Allah yaafanto on ɓe maki bone wodani noon ɓeɗo yimɓe nanoɓe yewtere ha gayna tawa ɓe ƴettata yewtere nden ɓe gollitira nelaɗo maki bone wodani ɓeɗo tana wodani ɓeɗo wono o mantiri kadi yimɓe jentotoɓe yewtere ha gayna ƴettande gollitira Allah subhanahu wa ta'ala wi alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ɓeɗo kamantugol ɗeɗo jentotoɓe konngol fi Allah subhanahu wa ta'ala si yewtama kamantugol ɓe Allah wi ɓeɗo tawɓe hino jentito konngol fi Allah subhanahu wa ta'ala ɓe ndaara ko ɓuri moƴƴude konngol ngol kon ɓe jokka ɗum ko woni noon moƴƴude kadi e konngol qur'ana yeetike ɗum Allahu anzala ahsana alhadith Allah sala o jippiɗi ɓur labeede e yewtere ala ko ɓurɗum ɗo labeede ɓe ndaara ayaji alqur'ana ɗen ko wi'i kon ɓe jokka ɗum alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana Allah dal ulaika alladina hadahumullah ko ɓen ɗon non woni ɓe Allah fewni ɓen kala neɗɗo tawɗo o jentoto konngol fi Allah aya qur'ana jange e hoore makko ma hadisi ne sallama yewte o nana ɗum ɗon ma konngol karama ko jo tedduɗo waɗɗo ijtihad ha waɗi humpiti ko jama on duwa ƴettude wowle to o ƴetta ɗum ɗon o gollitira Allah daali ulaika alladina hadahumullah kala mo wa'a noon haray o feewa wa ulaika hum ulul albab ko ɓen ɗum kadi woni marɓe haqqille ɓen kala neɗɗo tawɗo si konngol yewtama fi Allah subhanahu wa ta'ala o ƴettata o gollitira qur'ana ka wi ko feetuɗo o mara hakkil ɗum noon hay so moƴƴini pont o moƴƴini avion si tawi o wa'alini qur'ana kan jaɓahimo mari hakkil par ce que qur'ana wi ulaika hum ulul albab ko ɓen ɗo woni marɓe haqqillaji hisuɗi ɗi musidɓe julɓe tedduɓe no nelmaki no on sa yurmine ɗon yaafodire yaafane ɗon ɓe maaki bone wodani kala neɗɗo jentatoɗo konngol tawa o ƴettata ko ɓuri moƴƴude konngol gongon o gollitira ɓe maaki kadi bone wodani kala neɗɗo faggitotoɗo bakkatu waɗowo bone o anda o waɗi bone ha gasi o ronka tubude e bone makko on o rutto o deppito e bone makko on o yiltatako e makko nelaɗo maki bone wodani oɗo kadi tawa kadi mo andi koye hoore o bone o woni ko ɓuri moƴƴande oɗo ko yo wa'u wona ɓen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala yewti fi muɗum o wi walladina ida fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru llaha fastaghfaru li dhunubihim Allah dala man yaghfiru dhunuba illa Allah ɓeɗo ɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi ɓeɗo tawɓe ka mantugol yimɓe aljanna ɓen no jeeya e sifaji maɓɓe ɗin ɗum ɗo Allah dalika soto ali imrana wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat liman lilmuttaqin Allah subhanahu wa ta'ala sifi ɗon fi maɓɓe alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas والله يحب المحسنين أوي والذين إذا فعلوا فاحشة ɓen ɗon tawɓe si ɓe waɗi pankare si ɓe waɗi bone si ɓe faggitike bakkatu walladina ida fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ma ɓe tooñi hoore maɓɓe ɓe tooñiri hoore maɓɓe yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ma ɓe tooñiri hoore maɓɓe tooñugol goɗɗo sika ko kanko tooñi tooñe ɗen artata si wona e hoore tooñu ɗon ko kanko jeyi tooñe ɗen aw zalamu anfusahum
ɓe waɗay tun ɗum ɗo Allah wi zakarullaha ɓe andita Allah subhanahu wa ta'ala ɓe andita Allah ko mawnuɗo ɓe andita Allah ko hulɓiniɗo ɓe andita kanko woni yafotoɗo bakkatuji ɗin zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim ɓe insino e bakkatuji maɓɓe ɗin Allah dali wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ɓe deppitatako e dow konko ɓe woni e bonnude hiɓe andi ɓe bonnude ɓe deppito ɗon tawa hiɓe andi ɓe bonnude ɓe ron ka tubude ɓe rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala en tori ka Allah subhanahu wa ta'ala Allah waɗen huloɓe mo en tori ka Allah Allah moƴƴin fiyake meɗen on ka leydi ɗo en tori ka Allah subhanahu wa ta'ala ɗe ɗo toñe woɗi Allah subhanahu wa ta'ala ittude e hoore wona ɓe toñede ɓen en tori ka Allah fewnan e yeesoɓe meɗen ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala fottinɓe e hoore gonga en tori ki Allah subhanahu wa ta'ala fottimɓe e hoore gonga en tori ki Allah subhanahu wa ta'ala fottimɓe e hoore gonga yo Allah hollu wonɓe toñuɓe wonɓe toña e woni akkina ɓe toñugol ngol en tori ki Allah subhanahu wa ta'ala jonnutu goto kala haqqe muɗum on ka leydi muɗum ɗo en tori ki Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴin fiyake meɗen adna e lahara allahumma izza al-islam wal muslimin wa adilla ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma qad waqa'a fi hadhihi al-umma bala'an ma la nashkuhu illa ilayka allahumma fa'ajjil al-faraj allahumma fa'ajjil al-faraj اللهم فعجل الفرج يا قوي يا عزيز اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واحشرنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم لا تفرق بيننا وبين نبينا يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلا اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله